Adnan Cerić Cerix. On je omiljena ličnost mališana i najuticajniji youtuber u Bosni i Hercegovini. Prije 8 godina otvorio je svoj kanal na YouTube specijalizovan za gaming sadržaj, posebno horor igre, gdje ga oni najmlađi svesrdno prate i podržavaju, između ostalog i zbog komičnih i energičnih komentara. Danas njegov kanal prati preko 700.000 subscribera uz više milionske preglede. Rođen 1986. godine u Sarajevu, Adnan je diplomiran inženjer kompjuterskih nauka. Jedan je od najuticajnijih content kreatora u regiji, a svoj uticaj koristi da podigne svijest o cyberbullyingu i sigurnosti na internetu za mlade, koje zove Legendice. Svjestan odgovornosti prema mlađoj publici, svoje klipove uključuje edukativne i poučne poruke, pokazujući djeci da nauče šta treba, a šta ne treba raditi. Njegova popularnost privukla je pažnju domaćih i stranih brendova s kojima često sarađuje, a istovremeno radi na razvoju softvera koji će roditeljima omogućiti bolju kontrolu sadržaja koji njihova djeca gledaju online. Na društvenim mrežama ga prati preko 350.000 na TikToku i 227.000 na Instagramu. 2022. proglašen je za streamera godine, godinu poslije za BH content kreatora, a za prošlu 2025. godinu za TikTokera godine. Zbog izuzetnog doprinosa digitalnoj sceni i mladima, Business Star 2025 dodijelio mu priznanje najbolji i najuticajniji youtuber u Bosni i Hercegovini. A pored karijere content kreatora, Cerix je osnivač i direktor marketinške agencije Trendify, kroz koju realizuje kampanje i digitalne projekte za domaće i regionalne brendove. Svoj preduzetnički fokus dodatno usmjerava na razvoj gaming projekata i novih formata sadržaja namijenjenih mladima. Hvala svima, hvala organizatorima, svima prisutnima. Sada, ja sam počeo to prije 9 godina, ne prije 8 godina, iduće godine je sad 10 godina kako je Cerix nastao. Nastao sam sa jednim kanalom, danas imam, to mnogi ne znaju, preko 7 kanala na YouTube, i to ne samo na bosanskom, nego na španskom, njemačkom, engleskom i tako dalje. Tako da kontent mi je postao svakodnevnica, mislim nije jednostavno smišljati kontent, jer svaki dan teško je snimiti, smisli kontenta jedan video kamoli za 7 različitih YouTube kanala, 7 različitih, mislim, TikTokova i 7 različitih Instagrama. Naravno, anonimna sam osoba tamo na tim drugim, ali eto uskoro ću se saznat više. Tako da hvala, ova nagrada je to moje legendice koje su tu, koje podržavaju i hvala vama još jednom. Hvala, čestitamo. Naredna nagrada ide u Banja Luku, a mi polako idemo u svijet ljubavi prema životu.